representative of Ilkan Yong E, Open Mangi, Yakataka let boot, let talk, let talk. The go M, the right, the young fight back, was your talk, we will be. It dead down, not you, Yin, OIP, Wahun Pima, would do Yakakandao with Chiap. Let the E do Yakandao with Chiap, OIP, in Toy, Umani, getting non chong, no clip. What about Mikalia? What any how you cut there? Let the E do Yanik Ndao, in a manupai, no way, really strong. It dead down, OIP. Siapa Hamtin Hamdo Jingerman ini Jingam lang Sarkar Wah kiniki mafia Wah kiniki Inong Pentut penwit Ya hok ayong I OIP Yin Yelek Ham sngap Yiti ijin pentin yong ki Lada jia kumno Lada man kumno le Yin Yelek Hejui pot le OIP Kami nong chong chong You the one support ni Nanti elaka, awam cepat li cenong ni po elaka. Wah, le ka jingsoi agreement, hejung itu wagini ka treatment. Kawam wat kirang ba cenong, kecenong yang na kau cong, hatang seng nong kiri le, wam tibi terong i kiri. Tangwa, kesain ke agreement, kesil itu, depenyo, dah keseki setar, yang wahang cenong amjo le secretary. Hei tahu ngasih operan jora, ini le dan bor. Yang ni elka yang ni, but le na peden kat tu kat ni terli cenong, i he cenong kile mtip i jingi tau gini, UIP dan hani i ukendiat sini mi itu kubar, wakat tu kat ni ngut upen senyogi, dagi teki nong mikmat yang ke elka, ongki, wat ya kiseng bahalang kiseng trim wat so bahale, cagi urung upsia hatai, ngakwa peremjur, kwa le, woi ipen senyau cupi. Itu kiut kelam yang itu Kyntien. Hampun senyau. Itu ijing bunga yang pi. Hakikam pulih putih. Lada pi impi. Hari sencar pai bak. Impi. Tok usia tuk pi. Itu dapat cego. Lada pai kat kam ka. Constitution of Free India. Kap dapat ko itu artikel 19 fundamental right. Onggo itu UME. Yang kata freedom of speech and expression. But le enjoy por emi ketika freedom to form association or union. Nite da OIP achok kelampi pat di jing start hampun yo di jing bet ikam nang chong chong you do em ada pure putih musim sorami wisa chong le da pi kam ni pensio pi yiti bet yong pi halor uman pi ki bru ki start ki utip nite da ngam em kwa pengun kwa penchi ni Pak ale ni kupor cak sarkar, wah hani arfatrik setangkat tusni dan hi, yupoi ketika public hearing, oi ipensnya oi, saya yagi administration kentup ya, you per department to upat hitai, saya wah dituki mafia, to pendok jat pigi, to kang TV, umhoi umi itu, yupoi ijing snam, pra nong klik yongi, iba ani jing le ayongi. Apa ya jing senam ya jing sosi ya jing yap nite dau snau bha te lekang ya ani jing pnu yang pi hamle dan por katwa apor dang cha ip wi pembai no kat te mardor lalu to pendo sendon ya keniga treatment ana liang